mora da znate da u Ustavu članu 3b kaže se da se stavljaju van snage sve zakoni i odredbe koje ne potvrdi parlamentarna skupština. To se dočim odnosilo na zakone koje je do tada donijelo parlament Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, ali oni nisu računali na ovo. Znači, samo oni zakoni koji potvrdi parlamentarna skupština, to čak piše i u ovom zakonu, članu Ustava, važe oni zakoni koji je potvrdila parlamentarna skupština. Mi tražimo da se poštuje Ustav i ova odredba Ustava. Ne možemo da se oslonimo na Ustavni sud, jer je on politički motivisan i nije bio u zaštiti Ustava i zato propada kao institucija. On je više odmetnuto tijelo za potrebe muslimanske čaršije i njihove jazbine iz Sarajeva da nameće rješenja kako on žele po čitavoj Bosni i Hercegovini. Dakle, SNSD smatra da nakon lokalnih izbora su konstituisani svi organi u lokalnim samoupravama i da tamo gdje SNSD ima, a imamo najveći broj načelnika, imamo najveći broj gradonačelnika, imamo najveći broj odbornika u lokalnim skupštinama, nesmetano ostvaruju u punom kapacitetu svoje zakonom predviđene obaveze i da SNSD smatra da treba održati u narednih par mjeseci konstruktivne sastanke republičkog rukovodstva sa lokalnim zajednicama, prepoznati probleme i dati rješenje. Jedan od tih, naravno, već smo obavili razgovora koji i ja svoje turneji po dijelu opština istočnog dijela, ali i ranije u Prijedoru i na nekim drugim mjestima, tako da taj zaključak se već realizuje i ostvaruje. SNSD i njegov predsjedništvo pozdravlja napore vlade da obezbedi razvoj uspješnih parametara makroekonomske situacije. Konstatujemo da smo uspjeli da ova 3 mjeseca ove godine smanjimo nivo zaduženosti javnog sektora, to znači budžeta javnih preduzeća, sa 32% na 30% domaćeg proizvoda. To je svakako dobar uspjeh. Mi podržavamo povećanje plata budžetskih korisnika za mjesec april i vjerujemo da će ono omogućiti dodatnu stabilizaciju na tržištu radne snage, ali jednako i tako i povećati standard svih zaposlenih i njihovih porodica. Mi odbacujemo špekulativne aktivnosti koje provodi Centralna izborna komisija u pogledu smanjivanja broja srpskih predstavnika u opštinskom vijeću ili skupštini opštine Petrovac, Bosanski Petrovac, u kome se mimo zakona čistim voluntarizmom oduzeo mandat našem članu i još uvijek nije utvrđen zamjenski mandat, što ide za tim da se tamo kreira većina koja bi trebala da odgovara nekim drugim političkim procesima.